maukolyan Kristo nayarmunatamakan yang dicasintai harunagama kalanjanya kataki yang dicasintai harunagama kalanjanya kataki. Cantamos Yus Bagarsma Sumayauki Nayarmunatamata Munagwawama Kitaniwaita Nayarkespianyataki. Dígalo, hermano. Eso. Nayarkespianyataki. Yus Bagaras maukolyan Kristo nayarmunatamata yang dicasintai harunagama kalanjanya kataki yang dicasintai harunagama kalanjanya kataki. Muchas bendiciones a la congregación Luz de Dios, a seguir trabajando en la obra del Señor. Katasi Kristur arkataha Kunas kamsitan kitis harkitan Diosau nayari maskitu Kunas kamsitan kitis harkitan Diosau nayari maskitu Unarusak sarang Kupawau kehahan Tui mahajurta Aroha arsta Winyayau kupampikakan Tui
Juta aroha arsta winya yaw kupang pihaka. Olkay mas korimas tu pusikiniu bis anyo rasaha kamas tatasa utat kayang kanya laki sinyawa kang kitin tumpata aukit kayana sa pagsar na kanya ay naistanyawa kunay man mutusa kucian sarna ka kut ahamay wawa Dios au kimaru kunapat kamasa kayan kakata kutahamay wawa Dios au kimaru kunapat kamasa kayan kakata kol kemas korimas tukusikini bis anyo rasaha kamais tatasa unatamigomas hai tanukutan kang akikut angka munatutaman kut ahamay wawa Dios au kimaru kunapat kamasa kayan kakata may wawa Dios au kimaru kunapat kamasa kayan kakata nyang kahaganyata mistong hamaya yakisinakiwa kumatakeha amuit as kamaya utang-utang kanyataki au kimaksuyas tamu na sinyampi ut ang kamayuawa Diyos au kimaru kunapat kamas kayan kagam may wawa Dios au kimaru kunapat kamasa kayan kakata Yes,
Dios antigua, upau maitas itu. Take kunahas Dios antigua, upau maitas itu. Inamaya kiuyana kaha, akapajanut itu. Inamaya kiuyana kaha, akapajanut itu. Kunapajat diuhahuka, kaniwapas kati. Kunapajat diuhahuka, kaniwapas kati. Akapajana sarna kasar, kaniwa kunaniksa. Takay kunahas Dios angiwa, kubagiw maitas itu. Kunapajate hiuhahukaha, kaniwa pasgati. Ukampisa, alakpach marekanwa, masumaut katoka.